nyalo go kata kura ni bishop kata ni ng'ama chielo. Jatend piny William Ruto okwa mondo odonjre wi wach arita kwe ma Baringo mosekelo tho mar ji manyalo romo 10 chakre igane. Jotelo mag siasa mane loso kotelnegi kod Senator Manarok Leda ma Olekina e gwenge mag Baringo kone piny owacho mondo okaw ting' mag jok ma owito ngimagi kaluwore kod monj mag njore mitayo kod jokuo jamni. Bende gimedo ni monjgo koro bogo nyaka jowuoth kendo jonjore buto e bunge. Giluwo ni ute thieth kaka osiptal ma Baringo ema osebedo kanyo kitere e jok moyudo hinyruok kod adhonde mag magina. Mtoto yetu mmepokea, si ndio? Tutaendelea kupiga kelele mpaka watu wa Baringo wapate amani. Watu wa Baringo, ile shida mko naye hapa ni ile shida tuko naye kule Narok. Kule Narok, Transmara, jana watu wawili waliuawa because of insecurity. Ya ujinga tu. Wengine wanaona ni kama wataishi dunia milele kupigania mashamba. Hii yenyu it dates back in the 70s. Yetu pia it dates back in the 70s. So lazima serikali iangalie ni jambo ile ambayo itafanyika. Si kusema tu tutafanya. Wazee wa hivyo vijiji zote, wa West Pokot, wa Pokot, wa Turkana, wa Tugen, wa James ama Masai, lazima tuketi pamoja wote tutatue hii mashida ambayo ndio inaendelea kutuumiza. 2 weeks ago tulikuwa Kabarnet tukiandamana mambo ya security. Na naomba serikali yetu ya Dr. Samoei Arap Ruto afanye full disarmament. All legal harms itolewe kwa mkono ya raia ili tupate amani. Sasa ile njia ya kuibana ng'ombe imechange. Hiyo banditry imechange. Sasa ni njia ya kutafuta watu kwa barabara. Kwa hivyo tuna hiyo uchungu na tunaomba serikali pamoja na wale wote ambao wanahusika na mambo ya usalama yaangaliwe mambo ya usalama katika Baringo County, hasa Baringo North na Baringo South.